turi hamwe miliyoni igana kuzireje nemono muza kugira muta urukiko rukuza kwitwa cyurugirira harvamwe mu bantu okusyo kwitombwitwa mu office ya RCC ngo abarukora haza parish development modern babasha basente bakareba akakiko kakareba abantu batakujuba bajyamba bahindwa 55 mwe niki bakwerere 50 kandi asumi yawo hakaje message ya miliyoni ahantu ko kucamo okuzo wa RCC Moses Aruho kandi umugurusugurigore Nyambize we bamwihireho imitwaro 50 omwanya gwo kumuha miliyoni twataye mu ruwarire 1 vice chairman yakwatwa ya police twamuhandingo va police kugira ngo imukore investigation umuguruso gwe sente ze nati ko kugaraka mu kuzitunga imitwaro 5 ibabere batamuhaye ngo miliyoni 3 kibasa kasita kujibasa bweje kwarare mugufu muzeyi ni cyaro kwendera president Museveni ngo arigiye na wakoreshi abe muri mu gishobire yatera aha mugurusu burushu yemitwaro 50 yaje Mercedes bwa okuzumugaruzo bwa rya hampingo twazi mwake mtwara 38 igine mtwara 38 ko kukirize mtwara 38 wazitaha mtwaro nkaga ni mtwaro 98 mtware ebireka guma account ya Home Bank kamasha ofisa wambara City House Dickson Bazinduka umukugamba kwe najera ngo abaruko buzabuze za parish development modern bija kukorwaho kinene cinde kizubu ba chairpersons basakoze za hansi kuza kurabya mwo muntu ku munsi ya level ya PDM nabo washangana bambashaba yakasente mwegarice mu bakakiko baza kubakoma mwamutakubasa ebintu mbirjeho ebyo bintu tebiri musente tebiri mu magoba nabaza ko umuntu parish development model ter mukuzando ebindi mbere tubizandamu ibite kuzando amakuru agagasha kwa ari waso